Kwenye maisha inabidi tu ifike point, yani wenyewe ujipende tu, yani ule vizuri, uvae vizuri, ulale sehemu nzuri, ufanyeje, yani hivyo tu, yani kwa sababu maisha ni haya haya, yani hakuna malaika atatoka mbinguni aje kukwambia sio laki usinakupenda. Wewe mwenyewe inabidi ujipende, yani kutoka moyoni, yani unajikubali, yani kinoma noma, yani unaweza ukafanya jambo fulani likafanyika likafanikiwa, unaweza kufanya biashara fulani ikafanikiwa, unaweza kufanya kazi fulani ukafanikiwa, unaweza ukamtaka mtu fulani ukampata, yani unajipenda yani. Maisha ni haya haya ndugu yangu, yani kile unachokipata kikubali. Unapata tu mshahara wako sawa, hela ambayo unaipata sawa, pale unapokaa sawa, yani ile upendo ambao unaanza kutoka ndani kabisa, na unajiona unajikubali, unajipenda, unajilinda, unajithamini, unavaa vizuri, unapendeza, ile nguo yako yani suit tu ya kawaida, yani kiatu chako kile safi kabisa, yani mambo ndivyo yanavyokuwa. Unatakiwa kuishi na furaha bila kujali ni maisha ya namna gani tunakuwa tunapitia, ndivyo ilivyo. Yani kuna mtu utafurahia, kuna mtu utachukia, aje. Lakini mimi kitu kimoja ambacho nataka uweze kuchukua siku ya leo bwana, jipende tu, yani jipende tu, yani jikubali, yani mambo ndio kama maisha ndivyo alivyo, yani hakuna maisha ya ziada, ni haya haya, yani ukitoka umetoka, yani